Mubango wa Wings to Fly no rio koragwo rungu rwa bengi ya Equity uteithagiriria gukinyaniria mathomo kuri arutwo aria mekite wega kigeranio-ini gia KCPE na matari no hoti muiganu wa gutwarithia mathomo na mbere thukuru-ini cia secondary. Mwaka uyu arutwo 1,000 guothe bururi-ini nio magunikite no teithio uyu na kaunti-ini ya Kirinyaga arutwo 32 makigwatira mweke ucio. Murugamiriri wa bengi ya Equity kaunti-ini no Simon Kanyangi akiuria arutwo aya gwikirira kio mathomo-ini mao. Kuma uniform, textbook iria magukorwo makienda, ogoro ni transport, ogoro ni ginya uniform, indo icio ciothe nicio igukorwo ikigurwo ni bengi ya Equity nigetha mwana ucio akorwo akirikia ginya kirathi kia form 4. Ciana no ikorwo cie njuge na twage uteithio wa gucithomithia na nigukiuga ni thengio Ngai amurathime na muturie o kio kiu gia gututeithĩria ciana citu. Gicigo-ini gia Kangari kaunti-ini ya Murang'a arutwo 8 ni megukorwo magithoma gutari marihi. Murugamiriri wa bengi ino Jackson Njogu akiuga mubango uyu ni ucenjetie miturire ya arutwo aingi aria matakoretwo na mwihoko wa kuingira thukuru cia secondary kumana na thina wa fithi. Aria mari customer itu matuhe services moe services nyingi na aria matatuikite customer itu ona nitukumoria matu join matuike customer itu na twina mitaratara miingi tungiteithania nao. Assistant County Commissioner gicigo-ini gia Kigumo augite hari thukuru 75 cia muthingi iria iri mwena uyu thukuru 68 ni kinyanirie mitaratara yothe ya mathomo ma junior secondary. Serikali imeimiza ya kwamba katika grade ya 7 wale ambao wanaenda katika shule ambazo ni za day schools hakuna malipo. Kwa hivyo ni vizuri tupate kuelewa ya kwamba ile mikakati mingine hasa ya uniform na mambo ingine ambayo itakuja serikali itaweza kuandifise na watoto wetu watakuwa na nafasi nzuri ya kusoma masomo ya CBC. Hari arutwo 262 aria maikitie ihoya ria gukuruhanio mubango-ini wa Wings to Fly kaunti-ini ya Embu 16 nio maronire mieke iyo. Murugamiriri wa bengi ya Equity mwena uyu Teresia Migua akiuga no meguthie na mbere na guteithiriria arutwo makiria. Nipigia simu akaniambia nikuje na nimefurahi sana. Wale wanafunzi ambao wanahitaji usaidizi na wamepita ni wengi zaidi ya uwezo wa Equity Bank pekee. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.